والسلام ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرية خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى صاحب الحول كي خليل نووي وأصوله وأفر ثم يصب بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an fa inda dzalika terus qala Muqatil ya. Qala dawu sapa Muqatilun Imam Muqatil. Qala dawu sapa Muqatilun Imam Muqatil asyrun utawi 10 minal hayawanati saking pira-pira hewan iku tadkhulu bakal melbu apa si hayawanat apa si napa asyrun minal hayawanat iku tadkhulu bakal melbu apa si asyrun minal hayawanat melbu al jannata ing swarga. Al Imam Al Muqatil beliau mengatakan beda 10 hewan sebakal masuk surga. Beda hewan semasuk surga beda banyak 10. Pertama, naqatu salihin siji yaiku untone Nabi Saleh. Naqatu salihin siji untone Nabi Saleh. Ontana Nabi Soleh neka termasuk bagian daripada mukjizat Nabi Soleh saya paringake dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam situng Al-Qur'an, dalam situng ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala debu menceritakan tentang Nabi Soleh ben ontana. Dadi ontana Nabi Soleh neka keluar dari botol rajo. Bene onta biasa naqatu salihin yaiku siji napa untone Nabi Saleh. Ontana Nabi Saleh niku raja berana bakoning niku keluar dari boto si raja dadi botone kayak peka pas keluar onta tapi bener onta biasa niku onta mukjizat. Nah orang-orang seiman dengan Nabi Saleh engki percaya bahwa neka benar onta biasa tapi orang sebaci ke Nabi Saleh engki semakin baci ke laban badan onta neka sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke Nabi Saleh untuk
abri oning bahwa neka ontah dari Gusti Allah. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatun fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Wa ya qaumi tang kaum arya ontah naqatullah ontana Gusti Allah karena langsung peparing dari Gusti aneka lakum ayatun arya dadi ayat dadi tanda kebesaran Allah karena tak proses tak keluar dari tabuk nontah keluar dari boto seraja. Maka biarkan ini onta takul fi ardillah, dia akan makan di mana dia tempat yang akan makan, tempat yang akan dijadikan tempat sebagai makanan dening bume-bume. Wala tamassuha bisu'in, cek ganggu lah, cek ganggu mau kaki ganggu fayakhudhakum adzabun qarib, maka sekejap lagi bakal azab ongguan beli onta Nabi Soleh. Jangan baca Nabi cereng lah Bani Israel ini kan anak turun sampai semakin. Jadi mun soro ke lauk gedeja dari Bani Israel sendiri ya. Mun soro gedeja ke lauk, mun soro ke lauk gedeja. Lah bodo genjatan senjata, ya pancet beri malam ki ngebom 400 orang mati. Bayangake sampean. Demar yang Arab. Bangsa Arab bungkam ngapi neng ngapi takok ke Israel. Lah kowe pate iki biar yang Israel. Padahal sekone orang tak banyak. Sekone tak banyak, keng mereka menguasai dunia ini, kekuasai perekonomian, persenjataan. Sebarang apa nambar neng Israel kapi. Engki ku eta mona cek neka orang sepate nek ku nyakseen ya den Gusti Allah. Orang tua, orang bini, kanak kene semate. Mak tadi parjaj dojan Israel genjatan senjata. Cek ya nabi ne pate ontan nah, padahal ontan ni kemukjizat ontan Nabi Soleh pate pate bi orang Israel ni kan ontan Nabi Soleh masuk surga. Nomor 2 wa'ijlu Ibrahim lan pedete Nabi Ibrahim bada nyama Ibrahim Samiri bada Ibrahim bada Musa sera Samiri napa wa ijul Ibrahim lan pedete Nabi Ibrahim Nabi Musa ibu diri wa ijul Ibrahim lan pedete Nabi Ibrahim ini ka kurban Nabi Ibrahim ini ka kurban maka kurban Nabi Ibrahim ini ka seetre matina Gusti Allah dan masuk ke dalam swarga. Wa kabsyu Ismail lan weduse Nabi Ismail bin Nabi Ismail ampun masyhur cerita nikah setiap tahun sampai aki dening para ulama dalam khutbah Jum'ah ataupun pengajian dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha ya sekadima Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke Nabi Ibrahim untuk nyembeli Nabi Ismail anak semata wayang anak seero ketero bi Nabi Nabi Ibrahim suruh beli. Akhirnya pas ban Gusti Allah gente embi ya mumpaman tek gede embi saya sak kurban surah kurban anak jereng anak sakit bapak norok sakit muntek gente embi bi pangeran malah ces-cesan gelar melembi tak gelar repot sebine lagi ces-cesan anando sekolah ces-cesan kapi rencek latan bodare ngakurban nengeneng waktu mana kurban ngucak tak kuat ya gibas Nabi Ismail wa baqaratu Musa nah wa baqaratu Musa lan pedete Nabi Musa pedet nikah anan sape nggih pedet anan sape njan metu napa empek nggih. Wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Perintah dening Allah Subhanahu wa taala
umat Nabi Musa ini kayak soro nyambeli sape kubunya natanya mulai sembek sape sembek tadi perintah dari Gusti Allah tapi etabar terus bi kau mah sampai sudah remah segebe nyengkal na benten bernanan apa wah pokon Israel ini pun ngerosak terus pokon kebanyakannya na'udzubillah wa baqaratu Musa sampai Nabi Musa wa hutu Yunus lan iwae Nabi Yunus ini Hud Yunus iwae Nabi Yunus wa himaru Uzair lan himare Nabi Uzair himar neka hewan se mode bene tompan orang pangraja tompan orang tandi wa namlatu Musa lan semute wa namlatu Sulaiman lan semute Nabi Sulaiman bilis bermasuk surga ayo engkau bibandai lah ngaku lebih bagus dari bilis nyongok bilis amun bilis Nabi Sulaiman masih bilis cereng masuk surga bilis Nabi Sulaiman benar bilis biasa nih kan dalam Al-Quran bersurat nyaman surat apa An-Naml bilis hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nabi Sulaiman ketika bedening napanya mana depak deke situng lembah Wadi Naml, maka Nabi Sulaiman memerintahkan da orang-orang sabar Nabi Sulaiman al-juyush wal junud, tentara-tentara Nabi Sulaiman, pengawal Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman ketika memerintahkan da para tentara ben orang-orang se mendampingi beliau nih al-juyush wal junud, maka beda situng namlah beda situng napanya mana bilis ketuanah ngocak dek pada bilis ya ayuhan namlu bagian bilis udkhulu maswaban kafi masakinakum dak bungkon Nabi tibi la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh cak sampai nyak-penyak bi Sulaiman lah. Nah, Nabi Sulaiman mesem ngiding ocan sera bilis cak ngendengaki masih bilis takut tepak bilis Nabi Sulaiman. Bilis Nabi Sulaiman masuk surga. Nabi Sulaiman ini kan raja, ben bisa ngedingaki suarana setiap hewan. Beri mukjizat kelebihan tining Allah Subhanahu wa taala Sulaiman. Angin patuh ke Nabi Sulaiman. Jadi rakyat tani ke beneka robong sama manusia, bangsa jin patuh dengan Nabi Sulaiman. Kaya raya raja Nabi Sulaiman. Nah, karena Nabi Sulaiman ini raja, maka ada buaki Nabi seterakhir masuk surga Nabi Sulaiman. Pola nah banyak kenikmatan yang dunia. Lah jadi raja apa? Padahal Nabi Sulaiman selama jadi raja ini tak pernah dengar ke atas langit. Walaupun jadi raja tak pernah rasanya dengar apa? Songkan maloh deke Gusti Allah. Bentak pernah rasa deer kecuali ada roti kering. Nah kan roti kering melolo ada roti kering bener roti kering kan ing Indonesia ki beda roti kering kan tuh ki beda apa namanya gula. Roti kering ning Arab ini mau nyentamaki sake, Pak. Jadi mau ngakan kina kini beke kain, mau teh beke teh kena ngakan, ini roti kering Arab. Jadi mau kering sarah, mau kering kan tuh kan bau keng jemur, tak mua. Indonesia ada semua. Nasi bau jemur jadi karak.
Wis mare. Apa sih muang? Kuring dadi nangginang ya nyaman. Roti bau, bau roti bau. Bilan ada yang kelisat jualan roti bau ni. Ya laris jual ada yang sing letak kelar meleh roti bilan. Enggak bilan. Roti bau, ada biru nuru paju bilan. Ke selena angsli ko. Ya sehat reng ko. Saya kula melian roti bau ni bilan. Orang kelisat jualan ke madrasah lambe roti bau. Paju reng bilan kok ngakan maki. Notot ngakan mata sendiri ya cek seman basmalah pada dina Allah tak le mulai nyanyi la tujuh basmalah kan kampa pada disa anak ni nyanyi toratuan bening basmalah bapak ngakan maki bilan asang usulubin penjilan ya Allah roti bau cemor teti roti kering, baju gigi, baju boleh. Ada semua yang saya kali, apa aja buang teti rosokan. Karo coba netok setek kening tibu teti. Online celat tong lelai bu ki teti. Teti pupuk kandang, lawis mare. Alhamdulillah, ngiri tongku. Masya Allah. Nabi Sulaiman ni kan nabi terakhir masuk surga. Karena teti raja. Nabi Isa tadi jompo, Kanjeng Nabi paling malara tau orang, lapar telo hari. Nabi Sulaiman ni kerato, kawal leman kaman, bodo tentara, bodo pengikut, aebuan bahkan dari pengesana jin angin patuh, dek Nabi Sulaiman. Bisa ngeding suarana bilis, ben hewan-hewan selain Nabi Sulaiman. Teti Nabi Sulaiman Nabi terakhir masuk surga karena ki ngerasa ki nikmat dunia. Masya Allah. Lah terus baabeen deh. Masya Allah. La ilaha illallah. Baik. Wa hudhutu Bilqis lan manuk hudhute Ratu Bilqis. Hudhud, burung hudhud, tahu nengan apa mana hudhud nih? Ibadah saben beda mega ning Arab nih kah? Kita ingat sekak, tak ingat rajongku, mereka hudhud, nyaman burung hudhud Bilqis, Ratu Bilqis. Wanaqatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lan untoni Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ontana Kanjeng Nabi masuk surga. Ketika hijrah dari Mekkah ke kota Madinah, Kanjeng Nabi numpak onta. Orang setaoning ke Kanjeng Nabi neka ngerah sahabat Abu Bakar neka ngaku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini ketika punya sahabat sing ngambek, Kanjeng Nabi ini kata tawadhu, songkan. Sampai nondu ngirem dek punu nontah. Orang setahun ning ke Kanjeng Nabi tapi iman ke Kanjeng Nabi noro adente ning kota Madinah. Iki peneka sahabat Ansor iman ke Kanjeng Nabi tapi tak toman ketinggal ke Kanjeng Nabi. Ngaku sahabat Abu Bakar ning sangku Kanjeng Nabi, saking tawadun Kanjeng Nabi. Nonduk Kanjeng Nabi ni tak dengar sekali. Nah, onton ni kak terus nyandingin Kanjeng Nabi. Para sahabat muhajirin dan sahabat ansor menyambut kedatangan Kanjeng Nabi. Bodoh naik dua bungkana korma seteki ketengal dari Thaniyatil Wada, dari lembah Thaniyatil Wada. Pada ingat macam lorong sini kah ngelebeti lembah. Ketengal Kanjeng Nabi dan sahabat. Oh bunga kapi talal badru alaina min Thaniyatil Wada. Agak joget. Sahabat saking dari bunga na agen joget aju loncu wajib syum mangkana orang mahalul qiyam kene ngaguli kursi joget aju loncu maguli abe
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Pak Guli, karena sahabat saya ngambek Kanjeng Nabi lah Pak Guli. Aju lencu. Tak geresa dari hubungan. Nah, para sahabat setuju dia ke matabar ke Kanjeng Nabi. Tore Kanjeng Nabi kula ndik compok dua pele ka masih cocok pondut panjenengan. Kanjeng Nabi tadi tempat tinggal Kanjeng Nabi. Setuju matabar sahabat ka matabar, sahabat ni ka matabar, sahabat ka matabar. Ya Rasulullah kula ndik compok megah mewah tore tempatnya panjenengan, pondut panjenengan. Nah, Kanjeng Nabi mun mele nikah tak nyaman dak nikah, mun mele nikah tak saya dak nikah. Wis, jangan Kanjeng Nabi apa cantang ontare lah. Ontare demah deki ambu edimah berarti engkau neng ibung kojeria. Haduasi harap-harap cemas para sahabatnya. Ya Allah, jangan sandi bungko dah lebet karena tak ambu edina antar. Lebat boleh ya Allah manter ambu edina onta apa? Akhirnya onta nikah ternyata onta Kanjeng Nabi toju alerpek berning compon sahabat Sayyidina Ayyub Al-Ansari, sobat Ansor. Compon kene keluarga na banyak. Jadi Kanjeng Nabi bode ebebe malenya akhirnya epele bareng onta nikah wis karena onta ambu edina maka engkau ngeneng nebung Korea. Beni compok se mewah megah compon kene tingkatannya ke diri kaju. Kanjeng Nabi bade baba Sayyidina Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Ayyub Al-Ansari rajin ban putra beri atas. Mun Kanjeng Nabi bade neng lurus tengah tak lebat lurus tengah nyelengseng lebat. Padahal bade atas. Keng takok lurus bi Kanjeng Nabi. Mun Kanjeng Nabi berkir kanan, tak beungal lengkir kanan, nengkir kacer wa. Mun Kanjeng Nabi posisi berkir kacer, nengkir kanan, bertengah, tak beungal lebat tengah nika leleng sinika. Derina amul jaki ka Gusti Kanjeng Nabi. Cai tanya aki. Napa rahasiana sampeyan bangun compon sampeyan ka mak bisa epele bi ontan ka bi ontan Kanjeng Nabi sing ke ambu beri compon sampian. Jawab tining Sidina Ayyub Al-Ansari neka sengkok lambe abangun bungkor ya mulain kabit pondasi engkau andik niat tang bungkor ya engkau abangun bungkor ya kebai ahormat dekat Nabi akhir zaman. Karena kok ngeding dari kabar dari tang bapak bahwa bekal bede Nabi akhir zaman. Tadi mau nak kebaik compok niat sini kesambian. Kok terus kebaik ajamin kiai. Kok kebaik waku pola bede ano bede sengino pedina para masyayikh para guru. Niat sini kah? Oleh diri niat. Congok berapa puluh tahun dari bangun compok nih. Tapi niat nih kayak catat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ongkuan Kanjeng Nabi, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir singgah berning compon Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Sampai bangken bade kinangan compon. Keng mon lah teti napa mungkin wallahu alam makene bangun napa sareng Arab Saudi mona. Kene compon. Lah ontah nikah mele dek compok sekene. Lah ontan Kanjeng Nabi rek waku masuk surga. Inggih mon kula umpama entar ke Madura. Bahwa ada yang matabar nyere saya paling nyaman leja iya lah ngerone kene tak ebele aja tapi yang can Kanjeng Nabi apa can ontan mele mereka sah. Nah, ontan Kanjeng Nabi ini sebakal masuk apa swarga. Masya Allah. Wa kalbu ashabil kahfi lan asune ashabul kahfi yusayyiruhu hale ndateaken hu ing kalep sapa Allah taala Gusti Allah taala ndadekno surat fi suratil kabasyi ing dalem rupa wedhus gibas wa yadkhuluhu lan ngleboaken sapa Allahu ing kalep al jannata nglebono ing
swarga. Ala taro ana ta weruh sapa sira annal kalba ing sak temene asu iku dakhala melbu apa si asu apa si al kalba melbu al jannata ing swarga fi wasatil ahibbai ana ing tengah-tengahe pira-pira kekasih. Falam yattarid mongko ora dadi katolak sapa al asi wong kang padha maksiat fi kahfi tauhidi ing dalem tauhid kang den serupaaken nggih niku gua kahfi suratul kahfi ashabul kahfi ini berdalam gua. Falam yattarid mongko ora dadi katolak sapa al asi wong kang maksiat fi kahfi tauhidi ing dalem tauhid kang den serupaaken gua dateng orang kata tauhid. Oh bener kakek om mundu khamsina ing dalam mongso 50 apa nih sanatan tauni au yatrida utawa au yatrida utawa napa nika au yatrida utawa dadi ketolak an rahmatihi saking rahmati Gusti Allah. Wasmul kalbiyati utawi jeneng asu segawon dan bahasa anu nah segawon ngak gelero niku segorawon iku zailun ilang apa si al kalbi anhu saking kalb watu sammuna lan padha ngarani sapa nas sapa menungso hu ing al kalbah ngarani turoma ing aran turom wakila lan ono ucapan kitmirun yaiku jeneng kitmir. Maka neng tor montor bede kitmir nyamana paten ashabul kahfi. Wakila lanten ucapakan hubanu yaiku aran huban walau nuhu utawi wernani napa niku kaleb segawon anjing pate iku asfarun kuning. Kemudian saya bakal masuk surga yang kibanikah saya terakhir dari 10 hewan saya masuk surga. Paten ashabul kahfi. Paten ashabul kahfi. Bisa bayang lagi nih kan. Paten ashabul kahfi polanna. Napa nyamana? Apolong ben orang-orang sik kecintain tineng Gusti Allah masuk swarga. Ben nyama paten elang. Genteh nyama kitmir. Beda si ada bu huban, beda si ada bu turom. Makanya pada cak-ocak mon pate cinta ada orang sesoleh ashabul kahfi. Pas selamat dineng Gusti Allah. Mosok beabeen ria cinta ada orang sesoleh tak pas selamat tabi Gusti Allah. Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fakaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Mon saknya mapate aneka pas selamat dineng Gusti Allah masuk ke swarga sebab cinta ada orang sesoleh engki baneka ashabu kahfi ashabul kahfi. Masa orang cinta ada keluarga Kanjeng Nabi tetireng celaka kira-kira. Tak kira, tak mungkin. Mangkan cinta ada orang sesoleh ni kepenting. Asemak ada orang sesemak dekat Allah Subhanahu Wa Taala ni ka sangat diperlukan. Cinta ada orang sesoleh, cinta dekat para ulama, ulama pewaris para nabi, cinta dekat ahlul bait keluarga Kanjeng. Repot deki nerangaki keluarga Kanjeng Nabi kok cak Syiah. Mosok nerangaki keluarga Kanjeng Nabi kok cak Syiah. Imam Syafi'i pun tak lopot dari tuduhan Syiah kok. Imam Syafi'i sadar bu. La in kana dzambi hubba ahli Muhammadin fadzalika dzambun lastu minhu atubu. Lastu minhu atuba. La in kana dzambi
andaikan berdosa karena mencintai keluarga baginda Nabi, la in kana dzambi hubba ali baiti Muhammadin, seandainya aku berdosa karena mencintai keluarga baginda Nabi, fadzalika dzambun lastu minhu atuba, maka aku tidak akan pernah tobat dari dosa ini. Tina masih can orang ruat dosa. Umpama cinta ke keluarga kanjeng Nabi yang kebdosa, engkau tak tobat dari dosa dia, engkau tetap cinta. Masih bi orang yang setia gila cinta keluarga kanjeng Nabi, tak gena mon cinta ada ke habaib, cinta ada keluarga kanjeng. Tina masih kocak gila. Tina masih kocak kita pati gena, kocak gila masih lagi gila saya. Umpamana cinta ada keluarga Nabi yang kekurangan, tikal tak nyempurna akin kekurangan nikah. Seandainya cinta ada keluarga Nabi yang nikah dosa raja tak atau betul dari dosa ya. Karena cinta ke keluarga Gusti Kanjeng. Mun perkara beci sekarang beci korcek ngajak goreng, lecik beci karba tibi. Napsi bi tibi nyandring gerongan. Lepas beci cek kan ngetela orang, ngetela jeng bejeng tak ndek sakarep. Kor sampian cek sampai beci de orang secinta de keluarga Kanjeng. Tidaklah bacaan. Mun sampian beci lah beci, empang ngota sakale. Mun kata mun buak ngota. Orang yang saya senang gitu, lah saya senang. Tong keluar yang ngarokok, saya senang ngarokok, ilah rokok. Tak senang ngarokok, tak ajak paksa orang suruh ngarokok. Mau lepas cek letak ndak ngarokok, ya paksa suruh ngarokok. Cek cinta ke keluarga Kanjeng Nabi. Engki. Mahabbatu ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sahabati was salihin. La tahtaju ila ahadithin sahihatin bal tahtaju qalban sahiha. Dikatakan cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada dzurriyyah Nabi dan orang-orang saleh, cinta kepada sahabat Nabi, orang-orang saleh, para ulama sebagai pewaris para nabi, la tahtaju ila ahadithin sahihatin, tidak membutuhkan dalil yang sahih, tidak membutuhkan hadis-hadis yang sahih, bal tahtaju qalban sahiha, hanya membutuhkan hati yang selamat, hati yang sehat. Mula atena sake, ya sake ate. Terus dadi tak dadi, ya sake ate. Terus dadi kiai, umpama tak dadi talem dadi kiai, ya sake ate ke kiai. Terus dadi habib tak lem dadi habib, ya sake ate ke habib. Ya pada bae ibadah sake ate ke kiai, polan tak dadi kiai. Berdasar sakit hati dah habib polan tak dadi habib. Ya karena tak sahih atene, kita tak bisa, tak usah dalil. Kamu dalil cinta ke orang sesoleh, kamu dalil cinta ke sahabat, kamu dalil cinta ada keluarga nak poton Kanjeng Nabi. Tak parlo. Saya ka parlo aten nah, saya selamat aten saya tak ada penyakit, buhut, beci, dendam. Cukup je lah. Engkau cintanya ada dalil. Akhirnya ngakan nyari dalil, ngakan kakanan orang mate taule, engkau ngakan nyari dalil kan kakan, tanda kakan jek kakan, engkau kakanan nyari dalil, kecuali ngakan bise kanan sunnah, dile. Arah apa mah abojeng malam Jumat to, can tak oleh mengkhususkan abojeng malam Jumat, bener mengkhususkan lain malam Jumat tak kober. Kober malam Jumat Arab, bareng kober malam Jumat to. Lo tak oleh. Aduh cek melarat ta. Ngakan kakan reng mate tak oleh. Engkaro kakan, anda kan kakan. Dak kakan tanduk ke pesena mau gromo kaki. Bodoh yang di borok nih. Sirik tak oleh. Tak oleh ngakan di reng mate jadi ya bid'ah. Dak kakan ada bid'ah. Dak sortanan anda. Kere mau gelas neng, kere mau sarung neng ada bid'an, nama repot, betul sampai bangken ki odi orang, kulai koto lah aja, anu nih kau, benih aliran si ende tahlil, ki, mon kakak nana bid'ah, mon sortanan ende eko bayar tahu, pas kakak nana bid'ah ada sortanan gelem, yang pulau pegapeng, tak bid'ah ki, ya tak bid'ah mon bese.
Ha jangan kan bajan debuna Yai Nawawi. Bedoreng napa nyaman was wudu nawet was apa jong usol apa janji Nawawi was awudu was apa was ya ke WC kok lemon was ke WC aja bagus pak hari haram apa enje hari halal apa enje was le bagus dia was wudu tebunnya Nawawi almarhum Yai Nawawi Sidogiri was wudu was apa aja kepe saya tak lembus was masuk kapi ada was ada siap mari ada Yai Narua ya Allah antar mau kita ilmu manfaat ya jadi hewan masuk surga lah terus ada remah masuk ke gua tahun yang 100 tahun pun nanti dengan yang gua nih kan yang surat kahfi nih kayak cerita aki makanya keistimewaan surat kahfi nih keserana orang maca surat kahfi neng malam Jumat otaba neng hari Jumat dekik baca mari maghrib otaba neng hari Jumat maka Jumat ketemu Jumat dua sana sepora orang yang sembaca surat kahfi pate endele selamat faza kalbun bihubbi ashabi kahfin pate nashabul kahfi noro yakin noro taklem bahkan bisa omong dalam riwayat lain bisa omong pate nashabul kahfi nika ketak pancet panyengke pancet bisa omong enggak ada ashabul kahfi nika njang kok norak sambian kok dak berada timur kula tetep norak sambian sampai ke swarga torot yang ku pangeran sampai ke swarga bolong nika pate ashabul kahfi ratusan tahun situ pemuda-pemuda senapa orang sebenarnya dalam ashabul kahfi sebenarnya gua mereka pas selamat dengan Gusti Allah karena aja ke iman nah gua nikah si selamat dari ancaman bahaya ratus zalim saat nikah maka ada buaki orang si maksiat masuk dekat gua rahmat Allah orang yang saling maksiat masuk dek gua na pengampunan na Gusti Allah tak bakal tolak Arya gua biasa gua neng gunung bisa selamat ashabul kahfi lah terus daerah memohon masuk ke gua na pengampunan Gusti Allah masuk ke gua na rahmatah kebelasna Gusti tak mungkin tertolak orang yang saling maksiat sokor masuk dek gua na pengampunan na Gusti Allah keluar dari gua isapora orang sahli mungkarat maksiat pun sebanyak maksiat sokor ongku masuk ke dalam rahmat dan pengampunan Gusti Allah keluar tak kira tolak di Gusti Allah mon pate nyaman negente bene kalbun bene kalbiyah ismul kalbiyah nah nyama paten gelar kepaten aja tak ada lah maka kau cak pate cak ngamuk kempian pola tepak kepaten ashabul kahfi hati je kok alhamdulillah manter tepak ada paten ashabul kahfi tina masih kocak pate je orang ke pate wajah alhamdulillah kepeson orang hati je huk aja tikal pun punya syukur bayi pola tepak ada paten ashabul kahfi siapa tahu engki jongo pate ada sifat paten aja sifat paten dengan apa coba pak melet terus kenyang melet lapar melet mengeluar jilin melolo sifat paten ini ke penjilat paten ini kan banyak yang makin lat penjilat deh bo mau tak penjilat tak oleh sombongan mau tak jadi penjilat mau jadi paten ashabul kahfi bagus mau jadi paten negara, paten pejabat aja ira. Masih tak mate dek aja ya. Oneng mate ya. Bener pate aslinya keng mate. Orang si masuk dek kuwa bebas selamat bi Gusti Allah, apa boleh masuk dek kuwa na rahmat Gusti Allah. Masuk dek ke rahmat
kebelasna Gusti Allah, maghfirana Gusti Allah. Wah, lam yattarid, dipastikan tak bakal tertolak syukur masuk nongguan. Keluar insyaallah elang sifat durhaka. Si asal al-asi, orang si ahli maksiat, dadi al-muti', orang si taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang sejauh dadi semak, secoba dadi bagus. Keluar dari gua. Gua apa? Gua pengapuran Gusti Allah, gua kebelesna Gusti Allah. Bodoh sing ngocak kitmir, nyaman apa aten? Napa nyaman ashabul kafi. Makanya mon kakak nepar kaulah almarhum Ki Mas Najib Probolinggo nih kah ngebayi stiker lah kan, setiap mobil compok itu ada kitmir gawe sekep. Lah siapa sak ke bayi sekepnya mana musen sabar kaca siapa musen tak tahu moro lek apa bunter musen mon habaib beda hak habsyi ruwah beda si ain al-idrus beda si qaf as-segaf mon musen mus mon paten ashabul kafi dadi kitmir qaf apa mim iya ra kitmir apa bunter gawe sekep sabuk ning bil mobil sabuk ning lo cendelo gawe penolak balak jan nyaman pate bisa dadi sekep derem sampean barokana norok de orang seso apa boleh baabeun inni uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala minhumus syafa'ah bihimus syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah. Engkau ada cinta ada orang sesoleh walaupun engkau benih bagian dari orang sesoleh. Imam Syafi'i ada bukit cinta ada orang sesoleh. Saya orang ngoceh Imam Syafi'i benih orang sesoleh. Mak pola kelaban cinta ada orang sesoleh paki oleh syafaat pertolongan sebab barokan orang sesoleh. Wa aqruman bida'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah. Aku membenci orang yang kebanyakan perbuatannya adalah kejelekan walaupun aku sama-sama jeleknya. Perbuatanku banyak yang jelek. Aku membenci orang yang jelek bukan karena kejelekannya, karena engkau orang yang cuba kia. Makan kau tak gelem apa orang biar yang cuba, takut tambah cuba. Masya Allah. Sampai orang sesoleh neka itu aki bin Nabi Ibrahim, tuan Nabi Ibrahim minta ke Gusti Allah, Rabbi habli minas salihin. Ada solihin orang ngaji kia. Siapa tahu nyaman solihin. Lah ada yang solehku perkara tak apa tak tepak bi nyaman kan todus ke nyaman namun tak soleh. Cek le nyaman solihin. Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an cerita akitin Gusti Allah sampai cerita Nabi Yusuf ekoca ahsanal qasas. Gus bagus cerita Nabi Yusuf. Akhir dari cerita Nabi Yusuf minta ke Gusti Allah, tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Ki orang soleh ta Nabi Yusuf dia. Miki papolong bi orang sesoleh. Orang sabojong 5 bekto. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Aduh. Oleh tuan orang sabojong dereng sesoleh. Mangkan celaka mon tak dadi orang sesoleh. Mon anak tak dadi anak sesoleh. Oh butuh. Pesoleh anak nika, pesolihan anak nika. Malay oleh tuwa na po orang salam tunya pocak bere pocak timur sa bajeng 5 bekto nika. Mone katonaki keduduk na orang sesoleh bah. Kimangken relatif banyak orang moso, soleh, mosleh nika lain. Mon soleh beda moso keng tak banyak karena hanya aben sebagus hubungan bi Gusti Allah. Tapi mon mosleh lain ngajak orang bagus. Hari ya pak kroyo engku mula mosleh dia. Sebab tak gelem pada kecubaan, tak gelem pada kemungkaratan, ngajak orang dak kebagusan. Masering semua bagus, salah seneng moro tak seneng, semua bagus, tak bagus engku semua. Ki kemungkinan becik dak orang mosleh neka. Alumni dim mo jero pondok desa.
Moso tak tahu lah iya ji jering lemari mon tu maki baci gaji ya. Tak pateh soleh, semua soleh. Baca dari muslim ni kah? Bunyakmu sondre muslim ni pak. Pateh na orang, iancam orang. Walhasil ponan. Tak penyaman pun orang semusleh ni kah. Tengok Habib Rizik bin Syihab. Tuduh ruah, tuduh riyah, sniper, teror macam-macam. Prei. Masya Allah, wa orang sing ngambek ning bandara ngak kasebenyan. Tena buka bi Gusti Allah. Ki sebaci. Sebaci benereng hek reng jora jogi. Sebab mosleh ngajak orang takok ke Gusti Allah, ngajak orang dadi orang seso mon soleh hubungan bi Gusti Allah badek yang tak banyak moso. Salat berjamaah, ahli maca Quran, ahli ngaji biasa. Keng ring sebaci tetep beda. Keng mon mosleh rata-rata ke beci. Cuma tak siap cok dadi muslim bihan. Mon tak siap. Takok agrendul melon. Penjara ring muslim ni kan. Tanpa salah, yancam, fitnah. Bener cuma bahkan keluarganya teror pak, teror muslim ni kan, orang yang muslim. Karena kulit sambian, aneka, bilis Nabi Sulaiman masuk surga, Manon Bilqis masuk surga, Himarah Nabi Uzair masuk surga, Cukok Nabi Yunus masuk surga, Gibas Nabi Ismail masuk surga, Sapena Nabi Soleh masuk surga, hewan-hewannya masuk surga. Sebab asma kan Nabi, aparak ada orang yang sesoleh, patek dia masuk surga. Mosok ba-aban dia tak masuk surga, ya king celaka na aba pak, king celaka na aba pun, saking dari aba, saking dari budun. Kesempatan raja masuk ke gua tak bisa masuk ke gua, masuk ke gua na Gusti Allah. Apa dalam esena pengampunan Gusti Allah, rahmat Gusti Allah. Masuk ke gua jadi malah keluar dari orang sesai. Mentermo ketetel masih manfaat. Amin Allahumma amin. Wa yuqalu yu'ta bil alimi yaumal qiyamah minal ulama. Nyeritaki keistimewaan para ulama benar yang alim. Insyaallah pertemuan sebakal datang. Termoga lanjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Laku libur Jumat libur hi. Wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما كرما وارزق الكل حلالا وأخلاءك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا
أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب